Ni hame kandi niko bimeze. Umukuru w'igihugu ntabwo ari nkawe. N'imodoka agendamo ntabwo igomba kuba nk'iyawe kuko we ni umuntu uhagarariye abantu benshi. Ushobora kuba wibaza byinshi kuri izi modoka z'abakuru b'ibihugu. Utese zingana zite, zisa zite, zihenze bingana iki? Ni ibibazo byinshi wakwibaza. Umugabane wa Afrika niyo wawita umugabane ukennye ku kigero runaka kingana gite. Ariko n'ubundi ntibibuje yuko abakuru b'ibihugu by'uwo mugabane baba barinzwe ku kigero cyo hejuru, nabo bagenda mu modoka zihenze. Impamvu mbivuga ni iyi ngiyi nuko perezida aba afite inshingano yo kuba yakurindira umutekano, yego, ariko nyine akaba afite kuba yakwirindira umutekano biruseho kandi byikubye inshuro nyinshi ku mutekano wawe, kugira ngo nyine nawe yabe yatuma umutekano wawe nawe ugera ku kigero runaka. No ku mugabane wacu wa Afrika niko bimeze. Abakuru b'ibihugu nabo baba bafite umutekano uhanitse, uba ugomba kuba uri ku rugero rwo hejuru mu ngo zabo, mu biro bakoreramo, ndetse by'umwihariko mu mamodoka bagendamo, cyane ko aba ari ibirango nyine by'ibyo bihugu byabo. Abakuru b'ibihugu 10 ba mbere ku mugabane wa Afrika bagenda mu mamodoka meza ndetse anahenze nibo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cya none, kuko twabisabwe n'umwe mu bakunzi ba Marvin Daily Official. Gusa nyine kuri urwo rutonde sindi bukubwire ngo uwa mbere ninde, uwa kabiri ninde, ariko nyine ngiye kugaruka kuri abo ngabo 10 bari imbere y'abandi. Impamvu mbivuze gutyo no kubera yuko abaperezida b'ibihugu bitandukanye abenshi bagenda mu mamodoka amwe. Harimo n'urugero rw'imodoka ya Toyota Land Cruiser itunzwe na benshi muri bo. Ubwindi impamvu nuko nyine abaperezida baba bafite imodoka nyinshi. Ntabwo wapfa kubona umuperezida ufite imodoka imwe kuko baba bazihinduranya nyine. Ubwo bikaba byakugora kuba wavuga ngo uwa mbere n'uyu, uwa kabiri n'uyu, nyine gutyo. Marvin ninjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ukanda subscribe ndetse ukande no kunzogera maze byose byiza bibera hano bijye bibasha kukugeraho. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Abdel Fattah el-Sisi ni perezida w'igihugu kibarizwa mu majyaruguru ya Afrika aricyo cya Misiri cyangwa se Egypt. Amaze imyaka 10 ayoboye iki gihugu guhera mu mwaka wa 2014, aho yagiye kuri uyu mwanya nka perezida wa gatandatu w'iki gihugu cya Misiri. Abdel Fattah yahoze ari umwe mu basirikare b'igihugu cya Misiri, ariko ku munsi wa none akaba yarasezerewe afite ipeti rya general. Ni perezida ukunzwe n'abaturage ayoboye b'igihugu cya Misiri, akaba afatwa nk'umwe mu bakuru b'ibihugu ba mbere bakize kuri uyu mugabane wa Afrika, cyane kandi ayoboye igihugu kibarirwa mu bihugu bya mbere bikize kuri uyu mugabane wa Afrika. Perezida Abdel Fattah el-Sisi afite imodoka imwe rukumbi agendamo kandi akunda cyane, ikaba inabarwa mu za mbere zihenze zitembera mu mihanda y'uyu mugabane wa Afrika. Yitwa Mercedes Benz S-Class Limo, imodoka ndende y'umutamenwa yakozwe n'uruganda rw'Abadage rwitwa Mercedes Benz, n'ubundi ruzwiho gukora imodoka nziza. Ikaba ihagaze agaciro k'ibihumbi 800 by'amadolari y'abanyamerika. Uyashyize mu manyarwanda ayo ngaye ni miliyari 1 na miliyoni 19 mu mafaranga ya Benin. Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, afite imyaka igera kuri 79. Iki gihugu cya Uganda akiyoboye guhera mu mwaka w'1986 nyuma y'ihirikwa ku butegetsi ry'uwo bita Milton Obote wari umunyagitugu kabuhariwe. Uyu Yoweri Kaguta Museveni akaba abarwa nk'umwe mu basirikare bayoboye ndetse bagashyira mu bikorwa guhirika ku butegetsi uyu Milton Obote ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko yari yarahiritswe ku butegetsi mu mwaka w'1971 na kabuhariwe Idi Amin Dada. Imwe mu mamodoka Yoweri Kaguta Museveni azwiho Mercedes Maybach S650 ifite agaciro k'ibihumbi 510 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba na Toyota Land Cruiser isanzwe imenyerewe ariko yo y'umutamenwa ifite agaciro k'ibihumbi 200 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa hari agashya kanditswe mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Daily Mail ubwo ku itariki 23 Mutarama mu mwaka wa 2021 Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashyize ahagaragara Mercedes Benz ebyiri yaguze ubwe zo mu bwoko bwa Mercedes Benz S500 Pullman z'imitamenwa, akaba yaraziguze akayabo ka miliyari 6 z'amashiringi ya Uganda. Ubwo izo modoka uko ari ebyiri z'imitamenwa yaziguze miliyoni 1.5 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayobora iki gihugu cya Zimbabwe guhera mu mwaka wa 2017 mbere gato y'urupfu rwa Perezida Robert Mugabe wayoboraga iki gihugu cya Zimbabwe, ndetse akaba yaramaze imyaka ikabakaba 40 ayobora iki gihugu. Emmerson Mnangagwa afite imyaka 81, akaba azwi ku izina rya Ngwena yiswe n'abaturage. Iryo zina rikaba risobanura ingona. Bamwita iryo zina ngo byari ukubera afite ubushishozi ndetse n'ubwenge bwinshi mu bya politike. Hari imodoka Emmerson Mnangagwa agendamo kandi akunda cyane, akaba ari imodoka nziza yo mu bwoko bwa Rolls Royce, akaba ariyo yahawe n'umuhungu we
umwe mu manga yabyaye nyine akaba ariyo yamuhaye nk'impano umwana yageneye umubyeyi. Gusa nyine iyo modoka arayikunda cyane kuko n'ubundi yayihawe n'umwana we birumvikana. Ni imodoka y'umutamenwa kandi nziza cyane urebeye inyuma. Ikaba yaraguzwe akayabo k'ibihumbi 500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Emmerson Mnangagwa siyo modoka yonyine agira agendamo, kuko hari imodoka afite mu bwoko bwa Mercedes Benz S-Class limousine nayo ndende kandi nziza yaguze akayabo k'ibihumbi 800 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kigiye muri Kanama mu mwaka wa 2018 ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo nka Daily Mail byarahuruye byandikiye inkuru, ariko bikaba byari bishingiye ahanini yuko Emmerson Mnangagwa aguze imodoka nyine mu buryo bw'ubwirinzi, ariko bitewe n'igitero cyari cyaramubayeho muri stade ubwo yari ari gutanga imbwirwaruhame. Bikaba byarabaye ku itariki 28 Kamena 2018. Icyo gihe igisasu cyari cyaturukiye muri stade ya Barawaya, ariko nyine ari igitero kigamije guhitana Perezida Emmerson Mnangagwa wari umaze igihe gitoya ayoboye igihugu cya Zimbabwe. Madamu Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu cya Tanzania yayoboye iki gihugu guhera mu mwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli wari umukuru w'iki gihugu cya Tanzania. Samia Suluhu Hassan ajya muri uyu mwanya wo kuyobora igihugu cya Tanzania yari we wa mbere w'umugore ugiye kuri uyu mwanya. Nawe n'umwe mu banyabigwi bayoboye ibihugu kuri uyu mugabane wa Afurika. We yikundira za Toyota Land Cruisers, imwe mu zagendamo ni nka Toyota Land Cruiser 70 series ifite agaciro k'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 170 n'ibihumbi 180 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Toyota Land Cruiser 200 series ifite agaciro k'ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika. Izi zose n'ubundi zikaba ari imitamenwa nyine nk'imodoka z'umukuru w'igihugu, ndetse n'ubundi zikaba zifite byinshi cyane zitandukanye yo ya modoka yawe ya Toyota Land Cruiser ugendamo. Paul Biya, perezida w'igihugu cya Cameroon, ni umwe mu baperezida bakuze ahubwo wa mbere nyine ukuze kuri uyu mugabane wa Afurika ahubwo nandetse mu isi hose. Afite imyaka 91, imyaka 42 arayimaze ayoboye iki gihugu cya Cameroon guhera mu mwaka wa 1982 ubwo hari ku itariki 6 Ugushyingo muri uwo mwaka nyine ubwo yagiye kuri uyu mwanya wo kuyobora igihugu cya Cameroon ari uwa kabiri. Ubwo nyine abaperezida babiri bonyine nibo bamaze kuyobora iki gihugu cya Cameroon. Ni nyuma gato yuko abaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu guhera mu mwaka wa 1975 kugeza mu mwaka wa 1980. Ariko n'ubundi abaturage b'igihugu ayoboye aricyo cya Cameroon bakaba bavuga yuko byakabaye byiza Paul Biya avuye ku butegetsi cyane ko anakuze cyane wenda hari akaba yajya no mu karuhuko. Ubwo abaturage nyine iyo babivuga bavuga yuko Paul Biya kuba ayoboye iki gihugu cya Cameroon ntacyo bitwaye nta n'icyo bikijije, akaba ariyo mpamvu babona nyine yarekura. Paul Biya afite imodoka ye nziza agendamo ya Range Rover Centenary ifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 700 na 800 by'amadolari y'abanyamerika. Rimwe na rimwe Paul Biya uzakunda kumubona agenda mu modoka ya Toyota Land Cruiser nayo yo mutamenwa ifite agaciro k'ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika. Nana Akufo-Addo, perezida w'igihugu cya Ghana, amaze imyaka 7 ayoboye iki gihugu kubera ko yagiye kuri uyu mwanya mu mwaka wa 2017. Ni umunyamategeko wanabaye umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya Ghana guhera mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2003, anaba minisitiri w'ububanyi n'abahanga w'igihugu cya Ghana guhera mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2007. Nana Akufo-Addo agena mu modoka nziza ya Toyota V8 izwi nka V8 ariko y'umutamenwa ifite agaciro k'ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika. Akaba anafite imodoka ya BMW Lexus ifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 150 kugeza ku bihumbi 300 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo kandi hakaba na Toyota Land Cruiser ifite agaciro k'ibihumbi 150 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya guhera mu mwaka wa 2022 ubwo hari ku itariki 13 Nzeri muri uwo mwaka nibwo yagiye kuri uyu mwanya wo kuyobora igihugu cya Kenya. Yize kaminuza muri University of Nairobi, arangiza amasomo ye mu mwaka wa 2018. William Ruto ni umwe mu baperezida muri Afurika bafite imodoka nziza kandi zihenze, harimo nka Range Rover Vogue y'umutamenwa ifite agaciro k'ibihumbi 250 by'amadolari y'abanyamerika. Ubwo ni wakwibagirwa Toyota Land Cruiser nayo yagendamo ifite agaciro k'ibihumbi 150 by'amadolari y'abanyamerika. Gusa by'umwihariko William Ruto afite imodoka akunda cyane y'akataraboneka yitwa Mercedes Maybach Pullman. Iyi ni imodoka y'umutamenwa neza yimereye nk'indege igendera ku butaka cyane ko ifite n'ubushobozi bwo kwirukanka kugeza ku muvuduko w'ibirometero 200 mu isaha ndetse ikaba yanawurenza.
Iyi Mercedes Maybach Pullman ya Perezida William Ruto ifite agaciro k'ibihumbi 830 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyril Ramaphosa, perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Iki gihugu kibarwa nka kimwe mu bihugu bya mbere bikize muri uyu mugabane wa Afurika, cyane ko bamwe bajya banagifata nka kimwe mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi biteretse ku mugabane wa Afurika. Birumvikana ni ngombwa cyane ngo n'umukuru w'icyo gihugu waba arinzwe kandi ku buryo buhambaye nk'umukuru w'igihugu, ariko nanone gifite iterambere. Cyril Ramaphosa yayoboye iki gihugu guhera ku itariki 15 Gashyantare mu mwaka wa 2018. Nubwo ayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo, ariko abarwa nk'umwe mu banyebusiness bakomeye kandi b'abahanga muri icyo gihugu. Akaba ari umugabo w'imyaka 71. Yakoze ingendo zitandukanye. Cyril Ramaphosa agenda mu modoka zitandukanye zikoranye ubwirinzi, ariko cyane cyane Cyril Ramaphosa akaba akunda ubwoko bwa BMW. Aha afite imodoka ya BMW 7 Series y'uruganda rwo mu Budage ifite agaciro k'ibihumbi 300 by'amadolari y'abanyamerika. Ni nyirukansi cyane ifite ubushobozi bwo kugenda umuvuduko w'ibirometero 210 mu isaha. Afite kandi imodoka ya BMW X3 M4OI ifite ubushobozi bwo kugenda umuvuduko w'ibirometero 450 mu isaha. Nayo birumvikana ni imodoka nyine y'Abadage y'uruganda rwa BMW. Gusa igihugu ubu bwoko bw'imodoka bwa BMW X3 M4OI zibarizwamo kurusha ahandi hose mu isi ni mu gihugu cy'Ubuhinde. Imodoka z'ubu bwoko zifite agaciro k'ibihumbi 200 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi modoka izwi Cyril Ramaphosa agendamo ni Mercedes Benz C63 AMG, nayo y'umutamenwa ifite agaciro k'ibihumbi 115 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nayo ni nyirukansi bikomeye kuko ifite ubushobozi bwo kwirukanka kugeza ku muvuduko w'ibirometero 280 mu isaha. His Excellency Paul Kagame kuva ku kubohora u Rwanda mu mwaka w'1994, imyaka 30 irashize, uyu munsi igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu biri gutera imbere kandi bikorwa birivugira. Iyo ugiye ku mbuga za internet zitandukanye ukabaza ngo igihugu gitekanye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu by'imbere ku rutonde usanga mu Rwanda. Ubwo rero byaba bitangaje babitekereza yuko umukuru w'igihugu nk'icyo ngicyo kirinzwe kandi gitekanye ku mugabane wose yaba adacungiye umutekano ku kigero cyo hejuru cyane. Birumvikana His Excellency Paul Kagame nawe abarirwa mu bakuru b'ibihugu bagena mu modoka nziza zitekanye zimitamenwa kandi zihenze nyine mu rwego rwo kugira ngo umutekano ubuhagije ku kigero kiri hejuru y'100%. Zimwe mu modoka His Excellency Paul Kagame agendamo harimo nka Range Rover Sentinel izwi cyane. Ni imodoka ya kasamutwe ishobora kugenda ku muvuduko w'ibirometero 200 mu isaha. Iyi modoka ya Range Rover Sentinel ifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 500 ndetse na 700 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi modoka agendamo izwi nka Audi A8L Security. Ni imodoka y'ikitabashwa rwose, ifite ubushobozi buhambaye ugereranyije n'uko uyireba inyuma, kubera yuko iyo uyirebye ubona imeze nk'imodoka zisanzwe. Ikaba ari imodoka yakozwe n'uruganda rwa Audi rwo mu gihugu cy'Ubudage. Ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko w'ibirometero 250 mu isaha. Ikaba ifite agaciro k'ibihumbi 750 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hafi miliyari y'amanyarwanda. Gusa iyi modoka ya Audi A8L ifite ubwoko bw'imodoka neza bimeze kimwe ariko busanzwe. Nyine ni za zindi mugendamo z'ubwoko busanzwe, ifite agaciro k'ibihumbi 90 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi modoka afite ni Mercedes Benz S680 GAD. Nayo ni nziza, ishobora kugeza ku gaciro k'ibihumbi 535 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi modoka ni Cadillac Escalade ESV Platinum, ifite agaciro kasaga ibihumbi 300 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni inzu igenda cyane ko ifite uburebure bwa metero 6. Ikaba ari imodoka y'agatangaza yakozwe n'uruganda General Motors rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari narwo ruganda neza rwakoze imodoka The Beast igendamo perezida uwo ari we wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami Mohammed wa gatandatu w'igihugu cya Morocco, Mouhirem Mohammed bin Abdulrahman, ni umwami w'igihugu cya Maroc giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika guhera ku itariki 25 Gashyantare mu mwaka w'1999. Birumvikana nibwo yagiye ku ngoma nyuma y'urupfu rwa se Umwami Hassan wa kabiri. Umwami Mohammed wa gatandatu afite imodoka agendamo ya Range Rover Luxury, ikaba ishobora kugura ibihumbi 400 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imodoka yo mu bwoko bwa BMW 5 Series ifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 150 ndetse na 200 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izindi modoka agendamo harimo nka Mercedes Benz S500 ifite agaciro k'ibihumbi 120 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntibavuga ngo yibagirwe iki gikura nkota cy'imodoka aricyo Mercedes Benz S600 Pullman
ifite agaciro k'ibihumbi 830 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nguru urutonde rw'abakuru b'ibihugu 10 ba mbere muri Afurika bafite imodoka nziza kandi zihenze kurusha abandi. Ubwo nateguraga iki kiganiro nifashije amakuru amwe namwe nakuye mu bitangazamakuru bitandukanye birimo nka African News, African Format ndetse n'ibindi. Niba hari izina ry'uwo wakekaga karaza kugaragara muri urutonde akaba atagaragayemo, uraza kubitubwira muri comment. Ntiwibagirwe gukanda like niba iyi video wayikunze. Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Ubuzima bwiza, ibyishimo ndetse n'amafaranga bibasesekareho.